I mani munhu loyi a talaka ku bonda na stranger? I mani a talaka ku rivala ku charger phone? I mani munhu loyi a talaka eku a nga xi voni xilo lexi a xi lavaka? I mani a talaka ku tlela loko hi kha hi vona movie? Welcome to Vatenga Hambani. Khome Douglas Nwani. Khome Nyiku. Hi mi tisela swilo swa proper. Vatenga Hambani. Goborele tatana. Kutesele tatana. Goborele tatana. Vatenga Hambani. Vatenga Hambani. Hello guys, I'm Kela ka YouTube channel ya hina Khome Douglas Nwani. Khome Nyiku. Vatenga Hambani. Mastiva siku rin'wana na rin'wana tshama hi mi tisela swilo swa proper. Namuntlha is game time guys, i siku ra mitlangu. Ya namuntlha hi vulatele ntlangunyana wun'wana jiwa wa ku tsokotsa wa Somehow hi vutisana ti-question so. Mara mara ho tlanga. Yeah. Mara hi tlanga hi kha vulavula swa mapela guys. A wu tlanga njhe. So yeah, So baby. so Okay guys, loko ri ku wa ku fika lawani ka Vatenga Hambani guys, kombela u nga rivali ku subscribe-ela, i like, i share. And then khensa ngopfu u nga tshama na hina siku rin'wana na rin'wana, Tuesday, Thursday, Saturday, 5 o'clock. And then the short video ti posta anytime loko endla video sweswiwani to vhe yi posta hi ndlela yaleyo. so yeah guys, lexi ni tsakisaka ku game leyi hi tlanga namuntlha i mhaka ku mi kota no dyondzanana kumbe mi tivanana u tiva munhu wo xa n'wono because ti-question leti ti endlekaka la ka relationship. So yeah, loko hlaya swa ku lava ku swi dya swa ku ku endleka yini ku famba yini tshama na yena hi ndlela leyo. Ndlela yina mamas And then yena loko ri ku i le ka relationship yani wa ti tiva ti-question letiwani. for sure. For sure. U vutisa munhu wa yena njhe mi kota ku tivana guys, swi kahle ngopfu sweleswo. Yebo. So yeah, before Jankare a wu ri nghena makini. Men first. Yes, Gentlemen first. a swi kona sweswo. Serious babe. Ta sungula mina a swi tivi ndlela leyo. Okay, ta sungula babe. Okay guys, so Swi tala njhaka babe. a swi tirhi la ka leswa so. Oh. Swi na la swi tirhaka kona. So yeah guys, our question ya ku sungula, our first question i ku i mani munhu loyi a talaka ku bonda na stranger? Babe. I mani me? Hinkwenu guys, hinkwenu. Mara swi boha ku hlamula ku munhu wun'wana. Baby ngopfungopfu. Me Rhandza ngopfu bonda na stranger. ni swi rhandza njhani? Kwalomu ku fambeni. Like no nga simple ku ni nga khoma ni vanhu ya ni nga bi me mara na baby na ye van'wani wa pfa wa vulavulisa. So hinkwenu kahle kahle mara mostly ya ni ta ku me cause Ngopfungopfu loko u kuma ku ya u right. hambi ni nga right no tibyela. Oh, tibyela yini? Swi na ku endla yini? Yo, hayi guys, ma swi tiva timhaka ta kona. Munhu a swi kahle ku munhu a tibyela. No byela swa ku sweswinyana loko no la ku endla lexi na xi endla, so especially munhu njhe stranger a ni voni reason ya ku njhe ni nga suka ni kwatela munhu a na swona a nga ku leswi swa vavasati swa ku no twa ni nga n'wi twisisi. Swi tiva kwihi? Leswi swa vavasati swa vanhwanyana vanhu va xisati swa ku no ka ni nga n'wi twisisi. So that's why I think that's why ni va simple bonda na stranger ndlela. Hey guys, ma swi tiva timhaka ta kona. Okay, kuta mina i mani a talaka ku rivala ku charger phone? Ku yi charger? Hi wewe. Hoy? Wa rivala. Timhaka to veni kwaya. Yeah. And then Ni pfuke ni kuma swa ke le ka 26% Aku and i khale 29. tlele. A 26 loko nda yi khoma. ana ku yi charger phela. And then no tela ni khomi phone hi voko. Kumbe me I vona nga ki moya. Hi we. Mina rivala. Mara me ko ku hi xitalo because men va vele se nkarhi wun'wani ni lava ku maybe na tlela guys ni siya hi obvious ta sola charges mara loko me ni pfukini ye a tlele na mina charges na mu chargisela. So yeah, na okay na yi teka ke ta ku me. You know it's fine. It's not fine. Kuba ye guys, yeah.
mina swi twana ku gezi namuntlha ra famba ni ta chayisa foni. Kwini lo siku lera ni entirhweni siku rin'wana xipori xa mina xi le ka 0 xi hele beta u ni chajiselanga i ka kunene a ri le hansi. Okay, next question. Baby Serious ka a ri zanga ri lastini beta ra kona. Okay, i mani munhu loyi a talaka eku a nga xi voni xilo lexi a xi lavaka? Hi wena tshama vutisa loko nga vutisi lo ta fukuzaza karara a vutisi a ni vutisi yintshwa kumbe nda swi twisisi swa ni swi kwini leri kahle ka ri na problem ra ku ro veka kun'wana na kun'wana so mina na leswaku a vo xi lexi tshama la xi tshama la loko se ni xi lava a ni lava ku hlupheka minkarhi wun'wana pentra swo tala mara minkarhi wun'wana fane phasa no bebe ka xi la xi kwini xi la swi nga ri swa ku nghena masikwana wena swa ku nghena wena me a nga ri munhu wa swo bebe lese ivi a ta lava a ri one se ku hlangahlanganini ende nkarhi lowu a ni hamba ni tala ku vutisa ku u layini za ni byela ku hayi ni nga wutsi ku ni layini loko ni nga xi vo xilo ni ta vutisa loko vutisa yena kambe bya ku yini phela xilo swi loko lexi tshama la xi ta va simple u ri kanjhani guys guys loko mina loko ni nga u ri kanjhani u ti guys u vutisa na wena xilo lexi tshama ko xi tshama ko swi ta va simple loko xi lava wa swi mina charger ani loko ni lava xilo ni ku exi wa ku swo yini swilo swi tshama swi hlangahlanganile swi tele swilo swi tirhaka hi swona guys swi hlangahlanganile swa yena lwana ke next mutlanga no bula guys no bula mari sweswo imani a tala ku tlela imani a tala ku tlela ku ikha yi vona movie loko vona movie mari ko va ku a hi movie n'wana yin'wana ni fakela ma Nigeria and ma Nigeria me besides ma Nigeria baby we loko ho va ikha hi bukela ne ku ve ku va ku rhanga u ya movie ka movie vele kahle movie ni swo bukeliwa vele baby ya wa titlelela ni endlela ku tlela especially leswaku leya ti movie ma Nigeria na vule 2 minutes gone baby ma Nigeria vele loko no beva hi voni ma Nigeria la ku tlela ta na tiva loko za ri ku ma Nigeria ri la ku tlela vele swi leswaku hayi baby la ku tlela be ma Nigeria ma disease swilo leswi swi ni para ku u swi vona swa ku movie leyi ya helise ku yini mara ku na leyi n'wana komba yesu lera swi yi cincile na ma yi ndide ngqondo leya blind ma Nigeria baby wa dyondzisa ma Nigeria guys mara ni vulila ma maploya mina swi vula hinkwawo ni man'wana ya ku loya swi lera u ka maloyi leya le xikolweni lexi xin'wana va nga xi nga yiva lowa ku teacher go guys ko va phate 30 seconds ni salaka i phatle hinkwayo i khale xiloya lexi khanza so okay rhandza ma Nigeria mama rhandza guys mama rhandza mara ma dyondzisa try it one day baby mbukele ngopfu ma Nigeria hi kule ho okay next question guys i mani munhu loyi a talaka ku sungula ku no a hi khongeli before hi tlela kumbe before kumbe loko dyiwa so amen hi wena never itsila yo tlela kumbe yo pfuka kumbe yo dya baby ku dya khoma number 1 before khangela xo dya ya khoma number 1 ay xo dya hambi tlela ntshama ndzini baby let's pray I mean bika kusama wena ze ungenise meeting baby so sungna nyana mara hoyo sesinyamalalini futhi nomiro Wamiera. Ana ndakubona usho ku kahle kahle. Wamiera guys, wamiera. Ingari sikhongela chwe ngisho sha mini riwaya. Baby. Ntsawala ukujotsela. Mara kutala imali watala ku. Kuyini? Ku ayikhongela. Imina. Oyebula swakudya ya, swakudya ngeri ba. Hayi swakudya. Swakudya nivula ku etlela no kupfuka. Samani vuli. Lentirhweni u yila ku entirhweni ya guys hlamara lena ndzi hanyisa swo vhela mara loko se ni ta hale se ta phenduka ka mina guys okay baby ilaku okay it's fine tshama ni khani bula ya vula wena no vula ni vula ku yini khongeli inandona
angivuli wena Inani- unika we ane mina swiswa kumina khongela Mina ni khongeli mina. khongeli khongeli guys yada sebela kungifaka la na unjwa ko at least nyana awu that's why nginika special avulu vele Why ndisela ingavuli? from now may I know Na me I know. ngut ayingichayi kahle Guys, okay next question okay, inandi mara kuwe ivula ku ayikhongeli. yeah man tshama ni Before vulile ten. man tshama ni vulile Itsama vule kwi. gabe u tshama u byele mama imani nga implement mhaka khongela Ah, okay imani nga hey. sungula swa Yeah, guys, okay. we should imani Okay, guys. imani hlamula imani Mina ni khongela phe mina. ani la nga khongeneri imani ka mina Angandle. like a relationship leni baby sila hi kukelo so Ah, baby, Vula, imani. Iwe ingangivutisa kuna khongela guys. Yanusa. anokuvutisa mina uzela straight no hey so So, why and would- la ku hamba nokutwa ukutani majama man'wana se that's why ri tlakusanyana makaya Ah, hayi, mina ngiyafumela Next guys. question. Bebone mbelele. okay next question is Aye. fine Yebo. Famba khaya. okay sorry guys kuna vanhu van'wana va fikile nyana lava kombela nyana swin'wana otherwise next question peps Ay, mara bas kahle. Imanatala ku ta na swa ti-date ku huma yini. ima Uwe. So wa me vutisa ka. nokutisa ka ive Uwe. a wu swi rhandzi a wu tsamuta yeah me guys Andzi tshama ni hlaya guys. I mean guys Babe. ta ku yini U ta ku yini wena? Ina ta ku yini guys? okay Ni imani munhu a talaka u fanele ku Ni fanele ni pfuka ni ku bebe fambi ka date ni nga ri na mali. oh swi love mali ku ka date swi la mali Swi. swi la ku fambiwa ku ka date Okay, mundzuku pfuka hlambe. kasi ku laveta Ku na. kula ka mali mu Ayana la vika. yo la mali mu No, oh tirha kwihi? so good awu ha tirhi se ya wa guys a nga ha tirhi sweswi a nga na ntiyiso leswiwani awu a ma holi No tirha. wo tirha Na tirha. sukusela ri a wu holanga nyanga leyi Lewo ni nge ni holi ka liya nga. u gcine nyanga leyi se u vula yini ka swo Ah, hi dangi mali. a ni wu ro hi ka date nga na mali a wu nga na yona na Hi dangi din be na baby mali. was born swi swa ya swi tiseki Mara mali ni dina baby. laha ne wu ro u ta njhani ka date ni byenge leswaku ka date u nga na mali se ni vutisa a wu nga holi na la u tirhaka kona Mali ya mara mali ya hina loko nghena already va hi planele liya ni. u ngo se wa cinciwa leyi a mi a hi planeliwi hi yo yi tshamaka yi ku planeliwa leyo it's fine a ku na nkingha it's fine a yi planeliwi ma swi twa swona Mara ni ala va ku xisa la planele guys. a na mali mara since le ku holeni swo siya ya planeliwi ya wa ni mira ke Love man. ku tsamela It's fine. i mani munhu a talaka ku xava swilo online Hinkwenu. ta ku hlayiwa wun'we ka Hi mi xap. Hi mina. ya mabebesa next question I mana tala ku sungula ku holova. a ku sungulaka i baby ra le rhandza tinyimpi he swi swin'wana swi nga hi kona ka hi se nyimpi i baby va rhandza ku sungula wena loko tatani wena Hi wena. Guys, there were actor nga ri innocent guys. I nga ri perfect ngopfu. I'm perfect. I'm not perfect. Se mi tala ku sungula tinyimpi a ngo sweswi i ni byela hi va perfect ti sungule tinyimpi i ti sungula so tinyimpi te se sweswi ri perfect se u sungule nyimpi yin'wana swi karhi ka vanhu mosbol vo provin guys Bibi. i provin a hi swani Ni wena. hi mina
Yeah, baby. Me istart no landzelela guys. Ni kuma se ku ri timhaka se ni landzelela nghenele xikarhi. A wu lava ku ni famba na Mati mani? sungula hi wona. Loko ku ri ku sungule mi guys, ni fanele ni ti sungula ni famba na maka tinyimpi ta kona. Okay, it's fine. I take okay, mina. High five. Oh, nto ku. Yeah. Wow! Proud of you. Love it. Okay, imani munhu talaga ku vula ku sorry after a misunderstanding. Yewena. Na gaya. I'm the runs tinyimpi guys. That's why. Na mina mara nhlaya swa ku sorry man. Anivuli na. Yo Loko guys. njoyila nivuli ku sorry. Mina loko swa. Loko ni njoyila nivuli ku sorry na. Mosbon. Kuma Sungman picture, good. Mangbo. Se sungna tinyimpi mangbo. Ozola talaga sungna tinyimpi nje chepitsi. Se ile ku guys. tinyimpi tsuna zoga baby. Sweswi nje chepitsi se hi sungna tinyimpi maka chepitsi. Masvo ku mi sungula. Nel sona me vel se ni ku sorry yini la ni sorry sa yini. Ku de chepisi mana ku deni. Nga sorry sa nga wrong guys. Oh, de chepisi nga ku deni. De chepisi nga ku deni mi. Okay, sorry. Wow. Yo. Madala. Mara na vula ku sorry baby. No ka ni nga vuli simple ni fanele ranga ntwise mhaka ku mhaka yi sungune kwini se ni ta hlaya ku sorry. Rhandza ngoti swi A nga sunguli ku sorry nje. Ni fanele ni tisa statement xi helela se ni ta ku sorry. Ni mbilu yi ta va se yi releve yi hlaya. Levain guys. Swi swi leha hi za hi ya le kule le Cape Town tshamila. Ni fanele ku next time swi nga ha endleki. Ona mi ntamba ni endla swona. U endle? Leswo ni rhanga ni ya Cape Town kota ku vuya. Famba kwale Cape Town. Timali ta wena yi nga vacation. Next question baby kwala. I mani tala ku rivala date ya nkoka. Hayi. Ndo vale date yamo. Yawe. Ya nkoka. Iya man date yamo ngene ba. Ay kona. Oh, Iman. Anga kona. Anga kona. Anga kona. Okay, me. Why? Yeah. Guys, lo wani ishamila why fane ku wena? Understand. Anga kona. Se wewe ku wena. I didn't find out what some kind of can be in into senators. Anu khohlwa pan vulan khohlwa ndrabala yin anvesa no kambe I June or July so that's one ukudana mara masiku lama ma birthday yini kwaswi sharp and nayo futhi asha kunjani na asha kusunguna nyana nze ndi rival so that's one ukuya ngayiteka yele So perfect. mara kuna ya sisinyana kuna mundu angorabala What date ya first meetup ya yini? Le ngahlala ko Siku rere ngahlangana mina. Etinga. La izen Yo, ai, okay, nirivele ka baby. It's fine. Let's get a hash again. I rock sungula. I put 18. High five! Oh, guys, anga kona. Nartunzo, ka zen boja la ka ngwele so kuna Oh, baby. Oh. Oh, baby. Next question. Ha, even. Guys, Imani munhu atalaga ku misleader ku misplace a phone ai veka ndaka wrong so maybe. Me? Yeah. guys, what? Yeah, boy, you wena vela. Time ke like etsa go velo admit you wena la vela I argue. You mean, guys? Yeah, baby. I careless. Notlanga swo mphazamisa mare What time is? notlanga guys mare yeah. Yeah. Iman atala ku nyika the stranger mali. Wait. Wait. Na mina tinyika mara. Ndra utiniwa tinyika baby mare mostly me ntala akuni aswa. Wait. Aswa. Mena tlula we ukuni. Lega competition. Ni le competition baby akasele ukuthi awumlo asina ka tinyipi.
guys se mi prove sweswi mi tlhela mi approve mi faka xitepu Xitempu xa yini? Xa fake? xitepu xa fake va khome swi original laha hi me ni talaka ku nyika vanhu a ni na wa va nyika baby a ni ri wa va nyika mari me ni talaka ngopfu Mi friend nyiki mali. a ni phela no swi vona ku nyika mali njhenjhe Okay ku vona ku guys. teka mali Next question. Last one. last question so swinyana yebo i mani a talaka ku hleketa ku nga sungula business ya yin'wana Ibe. a ni swi nga u xona ke Na mina to ti business no ka ni nga ku byeli. a ni ri na business to na tomo ronga mbyeli ya tela la hi lava lo wa byelaka munhu se ni Na ta enda ku na yin'wana ku ni ta ku byela. Twana sungulini kokwana guys so guys by the way if you didn't know in business I xavisa ma t-shirt ya vati hi nga hambani ya printisa ma t-shirt hi printisa swikipa hinkwaswo tikepisi Swin'wana na swidloko swin'wana hayi ku swa vatenga hambani ntsena na hambi u kuma ku ni u na brand ya wena. swikipa u lava ku printeliwa swa unveiling swa yini swa ku talatala mi endlela guys ntsena wo ta na idea ya wena ku u lava hi ku endlela xi xa njhani na ku xi lava rini swi kwini and then hi ta vulavula swa ku tala and then loko ku ri ku vel u le ku swi laveni ngo foyinela i ri number leyi number leyi ta tsala lexi okay hi tsala kwala ka screen loko u fona or u senda message vhelo nghena mhakeni ku hi mili ya wa ya kahle vele mi prefera ku senda message ka WhatsApp and then ku loko nga ni kumi efonini cause a hi nge swi ku nga ni kuma minkarhi yin'wana na swi twisisi hi va nga ni chajelanga foni yi off so just send message ka WhatsApp and then u va u helelile hayi we mani u lava yini xikipa swa hambani swi ngaki swa yini u tshama kwini njhani then swa ku tala se hi ta vulavula laha so otherwise guys I can see loko va mi vone video leyi tshemba mi dyondzile ka swin'wana swo ku tala mina mama si tshama hi titlangela mara na ku nga serious mara hi so vela hi swona vela swona vela sure baby so yeah guys loko swa video leyi sungule na yo loko sunguleni ta fika na yo la makumu hi ri danko khensa hi vuyelela hina danko hi ndlela leyi na mama si ri oh sorry what nte na khisa la ni khisa oh na ku na lipstick la oh ngo anga hlaka so mara mina hlayise suka chipisi sorry ke Batengambane, you are an angel to me. When I run my west, come to Matilo.